नमो नमः मित्रों, आइए आज दीनबन्धुष्टकम का पाठ वाचन करते हैं। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूस्थगिता दुकूले सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोर्कयमानिलाद्या दृग्गोचरा भवतु मेद्य स दीनबन्धु। गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगी पुरुषा पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्ति यः सर्वगोपीकृतशेषशरीरसंयो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। यस्याङ्घ्रिपङ्कजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैः राराध्यते भवदवा नलदाह शान्ति सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। यन्नाम कीर्तनपरश्वपचोऽपि नूनं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममागमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धु। दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णु प्रसीदति।